Iznenađeni su u Upravi za šume ostvarenim prihodima u ovoj godini. Očekivali su rast u odnosu na lani, ali ne ovoliki. Za prvih 10 mjeseci ostvarene prihode oko 6.600.000 eura. Upoređujući u odnosu na prethodnu godinu skoro 1.400.000 više, što je nekih 28%. Dakle, ako pratite ostale privredne grane i djelatnosti, možemo zaključiti da je ova godina za Upravu za šume veoma uspješna. Statistika pokazuje da je do kraja avgusta zabilježen porast fizičkog obima proizvodnje u šumi, međutim u posljednja 2 mjeseca zabilježen je pad. Zabrinjava nas posljednjih mjesec, dva, jer se došlo do nekih, verovatno kao posljedica nekih izbornih rezultata, do pojave određenih procesa u pojedinim opštinama koji idu do granice toga da se našim kupcima, poslovnim partnerima, dugogodišnjim koncesionarima zabranjuje rad i tamo gdje su nesporne činjenice da se realizuju ugovori, da se koncesionari odgovorno odnose prema ovom resursu i to je nešto što je dalo pad proizvodnje zadnjih mjesec i pol dana i ona je na današnji dan na nivou iz prethodne godine. Struktura prihoda u odnosu na ranije godine mahom je ista, ipak najviše se prihodovalo od koncesija. Istovremeno značajan prihod po tom osnovu je i ostvaren od prodaje drveta u dobećem stanju. U strukturi prihoda sljedeći prihod koji je vrlo značajan za nas je ono što smo ostvarili od taksa na obezbeđivanje ogrijevnog drveta za stanovništvo na ruralnom području i istovremeno ono što smo obezbijedili od prodaje tehničkog drveta isto stanovništvo na ruralnom području, a to je sve u skladu sa planom Uprave za šume za 2020. godinu. Kalač podsjeća da je od 2017. godine odlukom vlade zabranjen izvoz oblovine iz Crne Gore. To što se u posljednje vrijeme licitira o navodnom izvozu zemlje regiona, prvi čovjek Uprave za šume sve to negira. Ja odgovorno tvrdim da ogrijevnog drveta ili nije izvoženo ili ga je vrlo malo izvedeno. Uglavnom se radi o izvozu proizvoda koji se koriste za ogrjev, dakle peleta, briketa ili nečega sličnog. Kalač očekuje i da će do kraja godine ukupan prihod biti oko 8 miliona eura. Optimista je i kada je u pitanju naredna godina, ali poručuje da se mora odgovorno raditi, ma ko bio u fotelji direktora Uprave za šume.